Prišel je čas, ko vam pokažemo vse stage. Stage 1, Amerika. Stage 2 je zigzag in long lane. Stage 3, tower train. Stage 4, Wolfgang Trail. Let's go! Shimano Super Stage sestavljen iz Streamlina, druge šume World Cupa in Fury. Zadnji, 6. stage, Red Fox Trail. Evo, tu so bili na kratko naši stagi, jaz verjamem, da bojo vam všeč. Ne pozabi, prijave še samo danes do polnoči. Se vidimo!